Daniel Ongoto oyokurigia kirogo okyo obwemsi ase ward Nyatieko nigo aikana ase matanga emergency media ya Nyamorenyo ime eye ebunge ya Kitutu Uchache Sauti ase aira engora yaye gochia ase amateyo ya Siria omwiburi obo obwemyaka yemo na 20 Ongoto nigo aboria bamenyi ibanyatieko na gusi yonsi ase obwamo kwerikia na kubwati ibande magaga yo mwaziri borendi ibwaime Kipchumba Mukoromene gochake muroberi obu okwerikia ibande asenchereria ya digital ID registration abo ase baranyore ibande inse ya matuko atato oka nigo ababodiringa abachia kwerikia sobwamo elio bachikonyara kumwakira ikura muske Dr. Fred Okenga Matiangi aseganga yayo kurigie kerego okyobora ibwense omwaka w'ikibere na 2025 na ibere gose 2027 muri kitokora kinseme ico cya Kitutu Uchache South Carolina Mausa igakoreta yaye kwikasense ya Nyamorenyo na utoranigire roboti rokobwati asenchera yobwekiranu tangani ngwakira abantu bamintunga mbuyamono Nyatieko na kisi county ngima na boigo na Kenya ngima asoko muburi umwana witwa Matiangi una eng'ombe gwata mabere turi ujaga ukama ujagira 2027 bona eng'ombe itondi emere yaborire abantu bamintunga basaka ko bintekemo twanjane mu musina bigoro mu Kenya egere Matiangi agenda anyore kiruke lieke na iki State House abange emberimo atokonye kigera ntugana ti umuntu urakonye nseja itu nakonye roshega ribwenere uninsa abantu bakomenya ndi na icha situ busongo na indi otoene keiringa ebibande bono bikuchukubwatu asinchira ya digital ikonga na boko ogwa apply kusina boko li okweliki asoko nyore kibande ama tukadhana iga wa Kenya oli igongo sababu abantu baita ba Kenya bonzi naomba wa Kenya wote tushikane tuchukue vitambulisho kwa wingi tujisajili kama wapiga kura ili tumsaidie kiongozi wetu kwenda State House na sio mwingine bali ni Fred Okengo Matiangi. Tukugigirie koro kia abantu bari bagonya kugenda ase nyumba ne yobora Kenya ari Nairobi amo nechi semo chinde bono higa ba Kenya bangainire ekero kugenda State House kwa uchiri bwibere chiri bwiso chiri bwinyisano kwatige gasi yao bakaikero uroje ngabwe soko gende nyumba y'abantu banyangira umuntu oro n'umubi naboko rango kwale tubuso asuwe ningo basabiga abantu baminto na waomba watu wetu wa Kenya wote mahali muko muji mkue sana ngangari na mambo ya uongozi wa wale wanaenda State House. Sisi tuko na kiongozi mzuri ambaye tumemchagua kama wa Kenya na tafadhali tuachane mambo ya kuenda State House na kama unaenda State House uende na tumbo yako usiende kwa watu wengine ama wakisi ama wajaluo ama nini uende peke yako na ujue vile unaenda State House mtaenda nyumbani na hiyo State House.